Minister Taruk Hapchinduna N Biren Luchingba Leingak Ngasi Chaothoklaba yai NPF ta Minister Hengatlaba yai NPP amasung JDU dade piroi daure Chief Minister Nongthongba Biren Luchingba Bharatiya Janata Party BJP amasung Naga People's Front NPF ke chungsinaba Leingak asida anauba Minister Taruk Hapchinduna ngasi Chaothoklaba yai Thajaba yaba mafamdagi phangba pauna hai nauna wasak lawgodoriba Minister Taruk asida National People's Party NPP amasung Janata Dal United JDU ge sit yaudre adum oinamak hana minister ama hapkraba Naga People's Front NPF ki oinade nauna minister gi fam amaga hengat lagane nauna wasak lawraba yai haina panariba MLA Taruk adude Tengnopal Assembly Constituency gi MLA Letpau Hauke Konthaujam Assembly Constituency gi MLA Dr. Sapam Ranjan Chingai Assembly Constituency gi MLA Khasim Basum Nambol Assembly Constituency gi MLA Thongnaujam Basanta Kurai Assembly Constituency gi MLA Laisang Them Susindro amasung Sekmai Assembly Constituency gi MLA Haikham Dingoni haire nauna minister hablaba yai haina panariba makoi taruk asimak wasak lawkhiba taraga de BJP gi MLA ahum leiba Churachandpur district tagi minister ama phauba yaudre BJP gi oinadi Naga singi maraktasu minister ama phauba pidre Senapati district su minister haptre adum oina magtamai Assembly Constituency dagi karakhiba awangba uniumai Ukhrul district ki Chingai Assembly Constituency dagi tam anirak mai paglakhraba Khasim Basum NPF ki oina minister phangbada yauraba yai haina panare pawasina makata na hai nauna minister hapsilakbage list asi tharga Imphal East district ki oina minister ahum suraba yai makoi adudi chief minister N Biren agriculture minister Thongam Biswajit Laisang Them Susindro Imphal West district ki oina minister ahum lairaba yai makoi adudi education minister Yumnam Khemchan nauna wasak lawrakpada yauraba yariba Dr. S Ranjan Haikham Dingo amasung Bisnupur district kina ani suraba yai makoi ani adudi works minister Govindas Konthaujam amasung nauna minister oiraba yai panariba Thongnaujam Basantane pawasina makata na hai wasak lawbagi thoram asida saruk yanabagi damak BJP gi Luchingba Samit Patra ngarang Imphal da thunglare wasak lawbagi thoram ngasi numit jungba mamangda pangthoklaba yai tawbadabu ngarang numidang athengba phawbada wasak lawraba yai haina panariba singda wasak lawnanabagi chebau phangnadre April 13 harau kumai tawbigano emsu Lakliba April 13 makhal amatage harau kumai amata tawbigano haina All Manipur Student Union emsu na thadorokpa cherol amana haire Mahairoi lupasigi General Secretary Bikramjit Thongamna khuyek piduna thadorokpa cherol asina hai lamdam asida khundami nariba yellow mi phurupcha singbu mapandagi haijilakpa mitop miyan cha singna athingba leitana iramdam asida nongma kangdana leptana sangsilakpadage yellow mi phurupcha singda pirakhiba chauba sapu adubu kanjanaba English singamaga chamapan marfuda Manipur ge Mahairoi singi apunba loop MSU amadi All Manipur Student Coordinating Committee AMSCOC anina miyamga khusamnaduna sanction khiba ihauda mamal yamlaba Mahairoi ani thawaina pontha pikhe numit adubu ningsingba oina sahi khudingi April 13 po mikap thokpa numit haina thauram pangthoktuna lakle kumsi sahi asigisu lakliba April 13 ta nifuga nithoi raksuba mikap thokpa numit pangthoknaba sem saba loide numit asida iramdam asigi miyam tinba mafam singda makhal amatagi harau kumai tawbidanaba Mahairoi loop asina miyamda appeal tawre loinana numit asiga mari lainana state level essay competition ama haukiba April amada respected indigenous people's right in new colonialism haiba thimda pangthokiba competition adugisu result lauthorok lei makok mathang taraba Mahairoi sing adude ICM Imphal gi Thongnaujam Precious Devi na hanba Manipur College ki Manda Takhelambam na anisuba Manipur University gi Saikhom Sanju Maitai na third Manipur College ki Rita Yumnam na marisuba DM College of Science ki MD Tajuddin na mga suba DM College ki Moyang Them Sophia amade Ifam Wakila na taruk amade tarit suba amade DM College of Science ki MD Tajuddin na Nepal suba tare haire makok mathang taraba sing nifuga nithoi suba mikap thokpa thoram pareng ama oina ayuki pung 13 taba matamda Manipur College multi-purpose hall da manamathum yan thokani haire regular principal amadi director hapnabage thabak lokhatpa taram na OA pung chamagi manungda lamdam sida hangduna leiriba regular principal sing hapnaba thabak paikhat piyu haina haijakiba wapambu paliba anauba Leingak asina thabak oina onthorkani haibagi thajaba pirakpa amade department na thabak paikhat pa horakpa amade athubada SCERT ge matik chaba director hamnaba process tauba horakpa sibu thagatli haina Democratic Student Alliance of Manipur desamna thadorokpa cherol amana haire
रेलवे प्रोजेक्ट याउना मपान की कंपनी सिंगी थबक थौरम पुनमक थिंजिल्लगने जॉइंट कमिटी रेलवे प्रोजेक्ट याउना मपान लम की कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंग मणिपुर पाइखलिबा थबक थौरम अमसुंग मपानदगी नुंग लेंगोय पुसिलगलिबा पुनमक ngasiदगे थिंजिल्लगनी हाइना ऑल मणिपुर क्वारी एसोसिएशन अमदे तोंगान तोंगान सिनमी लुप कुन्ना पुनसिंदुना सेम्बा जॉइंट कमिटी जेसी न फोंदोरकले हिराम असिगी मतंग न्यू कैथेल मानबीदा पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबा अमदा ऑल मणिपुर क्वारी एसोसिएशन के ट्रेजरर टी.एच. संजय हाई मणिपुर हाई कोर्ट ना अथिंग थमखिबदगी लमदम असिगी तुरेल सिंगदगी नुंगलेंगोई पेकपगी थबक पुनमक लेपतुना लेरकले मसिना मरम ओइदुना मतम कयागी ममांगदगी हौना सिनफम असि पाइजदुना इमुंग मनुंग पुजरम लाइरबा मियामदा अचौबा साफु पीरे नुंगलेंगोई पेकतुना इमुंग मनुंग पुरिबा सिनमी कयागी पुक्साक थदतलगा मपान लमगी कंपनी सिंगना मसागी मेचिन अमदे गारी सिजुनदुना तुरेलदगी पेकनिंगबा नुंगलेंगोई पेकबदा अथिंगबा थमदबा से यामना लाइवक थीवने लैंगाक की हौजी हौजिक पाइखलिबा रेलवे याउना अचौबा प्रोजेक्ट सिंग ऑफिस बिल्डिंग सिंग वाटर सप्लाई न चिंगबा मरी लेनबा सेंगबत सागतपगी थबक सिंग असिदा सिजिनरिबा नुंग लेंगोई सिंग असे लमदम असिदगी पुथोकसबा पोथोकना यामबनी हाइबसी लैंगाकना खंगदबने हिरम असिगी मतंगदा था असिगी तरागा माथोइदा कमिटी असिगी माइकैदगी मणिपुर लैंगाकता अयिबा चेरोल थादुना तक्सिनखिबा लैख्रे अदुबु ngasi फाउबा थबक अमत्ता पाइखत पिरक्तबा असिगी येंगलगा रेलवे की थबक थौरम याउना मपान लम की कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंग की थबक पुनमक थिंजिनबा अमसुंग अतोप्पा स्टेट सिंगदगी लंगोई पुसिलकपा थिंगनबा फिरेप असि लौखिबने अथिंगबा असिगी मायोक्ता थबक तौरकलबदे मदुदा थोरकपा अफफतगी टेक्साक पुनमक मसा मसाना पुजगदबने महाकना मखा ताना हाई लमदम असिगी तुरेल सिंगदगी नुंग लंगोई पेकलंबा अमदे पुरंबगीदमक लैंगाकना फाजनदुना थमलिबा गारी अमदे मेसिनना सिंगबा सिंग कंडीशन अमता याउदुना थादोकपियो लोइना अथिंग थमलिबा सिंग असी लैंगाकना हंदोकपिद्रिबा फाउबा खोंजंग असी लेपा लैतना संगसिनगने मसिदा स्टोन कर्सर चलाइरिबा सिंगनसु मपुंग फाना सौगतपियो जुको वैली द चंगबा यारोय सायो मणिपुर अमसुंग नागालैंड गे लोनाबदा लैरिबा जुको अमदे केजोलसा एरिया दा मियोय अमता चंगबा यारोय हाइना साउदर्न अंगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सायोना फोंगदोखरे अंगामी यूथ सिंगी अपुनबा बॉडी अमा ओइरिबा सायोगे चेरोल असिगी मतुंगिना करिगुंबा अथिंगबा असिगी वांगबदा मी चंगलंबा थेंगनरबदे लौखटपम थोको मतिक चाबा एक्शन लौखटकने खोंथांग असी ngमखैगी सरुक असिदा मणिपुरी सिंगना लम खोपचिलक्तनबा पाइखतखिबनी हाइना सायोगी प्रेसिडेंट मेते क्रिली दी जुरा अमसुंग जनरल सेक्रेटरी मेते बिजो सोफीना पुना थादरक चेरोल असिना हाइरे चेरोल असिना मखाताना हाई नागालैंड अमसुंग मणिपुर की लोनबा ngमखै असिदा था असिगी तरुक्तगे मणिपुर की सेनापति डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना सीआरपीसी की सेक्शन 194 चलाइदुना थमजिनबा असि यामना लाइवक थीवने मसिना अंगामी सिंगी लमदा चाउना सोगल्ले असिगुंबा वाथोक लेरिबा मफम असिदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटना मरम चादना सीआरपीसी सेक्शन 194 चलाइदिबा सिना नुंगसी चानना लैमिनरिबा युमलोनबा खुलसिंगी मरक्ता हेना नुंगाइनदबा मचाक ओइरकने मसिगिसु मथक्ता सायोना हाना थमलम मतम कक्तबा हाईवे बनगी खोंजंगसु अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन गे गोल्डन जुबली थौरमगी यंगलगा हंदोखिबने कनागुंबा मनुंग अमसुंग मपान की ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा मियोय अमतना नम हादुना खोंजंग अदु हंदोखनखिबा लैते स्टेट असिदा लैमिनरिबा ऑर्गेनाइजेशन अमगे अचौबा थौरम अमा लैरिबा अदुगी यंगलगा मदुबु इकाई खुनबा उत्पो ओइना फिरेप अदु लौखिबने ngमखैगी वाथोक असिगे वारोइसिन अमा तिनयेमी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन टीपीओ ना पुरक्त्रिंगै मांगोइना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना मफम अदुदा सीआरपीसी सेक्शन 194 चलाइदुना हेना पामदबा थोकदोक थोखनबा होटनरे मरम असिना मणिपुर लैंगाकनसु हिरम असिदा अकनबा मिजेंग चंगबिदुना अथुबा मतमदा अथिंगबसे हंदोकपदा नतना केजोलसा एरियादा लेरिबा आर्म पर्सनल सिंग असे लौथोकपियो हाइनसु चेरोल असिना मखा तारे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।